السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع عركفوني جرجرتو المان رومو هندي خيسنو بكجرتانيت سلامتان تو اسم برها جيسو اسنين جچا akkasuma hordoftoota haroositii dhiyootana badeetiin jira jiruu biyya ambaatu nu bachiise akkasuma akkamii jirtan maalirra jirtan akka gaddarra jirru hundi keenyaa uni beena saniifuu dhiyootana waa hundaafiin bas dalagaadha haala biyya namaani beete waan itti jirru sanumaafiin badee jira waan takkallee gadhiiseen beeku dhiyootana akkasuma baga jiraatan oromoo to sababa la bakka jirtanitti rabbiin isinitti haa tolu isinin jecha akkasuma hundi keessanoo akka gaddarra jirtaniin beeka saniifuu arraan tana waa'ee biyya keenya ilaalchise biyya keenya irratti waan deemaa jiru hundi keenyaa ni beena saniifuu arraan tana saahiba tokkos saahiba kiyya qabadheetiin dhufee jira kana biratti arkitan kana akkasumatti inni afaan hindii waan baratee jiru afaan hindii kana akkanii fi ummata hindii wali waan turee jiruuf ummata hindiitii hojii waan wal beekumsa qabuuf afaan fadheenu afaan arabaatiinis oromoon teenya warri afaan beeku afaan soomaaleetiinis hundaa'u gadhiisaa jirti inninis afaan hindii waan baratee jiru oromoon teenya warri afaan hindii beeytan jalaanii hiikkattan jeetiin abdii qaba akkasuma namni hundinuu addunyaan hundi akka roorroo fi miidhama oromoon keessa jirtu miidhama abiyyi ahmad yookaan mootummaan Itoophiyaa oromoo irratti gaggeessaa suukanneessaa gaggeessaa jiru kana ilaalchisee akkanii fi addunyaa hunda bira nuu geessuun akka yaada kiyyaatti akkasiin fadha namuu bakka jirtanii warreen biyya ambaa keessa jirtan yaadaan sammuun qabeenyaan humnaanillee akka gargaartan abdiin qaba waan namni oromoo taate dhugaan akkasumatti inninis afaan hindii kana waan baratee jiru ummata hindiitii fi akka addunyaarrallee nuu facee afaan isaa kun bira nuu ga'u abdiin qaba like share akka gootaniin abdii qaba gamanumaan dhiyootanallee badeetiin jira waan takka gadhiiseen beeku akkasuma gama isaatiin isin dabarsaa warreen chaayinaala haroosiitiitiin haariya taatan ani maqaan kiyya burqaa jamaal isaatiin ja'ama akkasuma abbaa chaayinaala haroosiitiiti saniifuu warri chaayinaala kiyyaaf haariya taatan subscribe like share akkanaa gootan abdiin qaba waan takka takka waloloos qabadheetiin qopheeffadhee jira anaaf mijaayin haalli biyya namaa kun sanumaafiin badee jira saniifuu gama saahiba kiyyaattiin isin dabarsaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسنجا أكنو هردفتن أنقط أمورات إن شاء الله أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسيجا سايبك يا بعنا جي عن رفته واي بيجينا أوروميا خنا إلى الجسة أمني خينا وان كيسجرن نموني بيخا رو إنسان كيسجرن سنيفو أكني في سبخينا سبب الله خنا برا namuu bakka jiru kaanee dhaabbannee waan dandeenyu hundaan saba keenya bira yoo dhaabbanne akkasi galma ga'uu dandeenya qeerroo fi qarreedhaan yoo kaane jechuudha saniifuu atis afaan beektuun waan rabbiin si barsiise kanarraa waan ummata hindiitii wajjinis walii galtee yookaan wal beekumsa qabdu afaan kanaas waan sirrii barattee jirtu akkanii fi saba kee cinaa dhaabbattee gadhiistuuf hin jaa akka addunyaanis arkitutti saniifuu gama isaaniitiin si dabarsa jechuudha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إسن اللين بغنو أيضا دوغا كسما كي سامنك يكون جاتي يا حالي يرو ما خنا يرو لالتي بيتي يا ركنا قدا خيسا جرتي شوركا جبدو خيسا جرتي سنفو بكومسي قبينيا تاتي لقادة تاتي ونون دينو برباجسا بيتين خيستيس بيا على جو جيرانه سے خانو دیا تو تکاتے گدتے سبخمتے رکھنا خینا ایمچو کمنا یرو ما دنا قیستی نموان دندهون میدیا انته ومدن دهنو نمني وان تنرتي والغرغارا
anis dhaamsiniin arra dhufee fi afaanuma tokko tuffachuun gaarii miti dhugaa afaan hindii alhamdulillah maan beeka baradhe akkasitti illee guutuu beeku baadhu laakiin ammoo yoo fakkeenyaaf saba hindii birallee dhaqee namni gargaarumsan nu gargaaruudhaaf islaamni hindii keessaas guutee jira ka islaamaa koo qabu taate ka sabaa koo qabu taate yoo jiraate namni nama gargaaru hin dhabamu kan nama yoo walii iyyatan beektaa abbuma hunda yoo nama hundattuu iyyatanii katti iyyatan rabbuma dhugaadha isaanis gargaarsa gama hundaanuu namni waan danda'e wal gargaara miidiyaan illee nama gargaaru saniifiin irraa oromoon teenya bakka hunda jirti gaariitii biyya hindii jiraachuun dhabanii yoo kaa'oo wanni kun gaa intarneetiidhaati isaan birallee dhaquun oolu afaan hindiitiin illee waa'ee biyya teenyaa tana gadhiisuu barbaannee jirra saniifi amma afaan hindiitiin isinii dabarsa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته भाई और बहनों जो लोग हिंदी ये उर्दू सब आते हैं हिंदी लोग आते हैं पाकिस्तानी भी है बंगाली भी आते हैं बहुत देश लोग आते हैं ये हिंदी में इसीलिए हम आज अपने थोड़ा प्रॉब्लम तुम लोगों को बताना चाहता हूँ मेरा देश इथियोपिया से हूँ मैं अभी सऊदी अरबिया में हूँ सऊदी अरबिया में काम करता हूँ इस साल 2020 मेरे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रॉब्लम बन गया लेकिन मेरा प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मेरा देश में कोरोना भी है जो कोरोना से बड़ा प्रॉब्लम एक और है जो है हमारा राजा जो हमारा देश का जो राजा होता है वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है हमारा लोग जेल में डालता है बहुत लोग मार भी चुका है 350 लोग से ऊपर सिर्फ एक हफ्ता के अंदर मार चुका है हमारा एक बहुत बड़ा सिंगल जो इसका नाम है अचाल उनदेसा है 2020 में उसने मार दिया एक हफ्ता पहले उस दिन से हमारा देश में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि वो इसका हमारा देश में बहुत बड़ा फैन है वो सबसे प्यार करता है या मुस्लिम है वो मुस्लिम नहीं बोलता है वो क्रिस्तान नहीं बोलता सब इंसान से प्यार करता सिर्फ इंसान से किसी से भी नफ़रत नहीं है उसका सियासत के लिए उसको मार दिया गया 2020 में इसीलिए हमारा लोग थोड़ा गुस्सा हो गया और बाहर निकले ये हमारा हुकूमत ने 350 से ऊपर आदमी को मार दिया 2 लाख से ऊपर जेल में डाल चुका है आदमी हमारा स्कूल सब जेल बन गया हमारा देश में बहुत प्रॉब्लम है तुम लोगों में मैं जानता हूँ इंडिया में या मुसलमान है या हिंदू है जब प्रॉब्लम है सब से प्यार करते हैं इंडिया लोग यदि घर छोटा है दिल बड़ा होना चाहिए ऐसा बोलते हैं हिंदी लोग इसीलिए मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हारा देश में भी बहुत प्रॉब्लम है जो सियासत लोग ऐसा करते हैं मैं हमेशा सुनता है तुम्हारा अखबार भी जो लोग जितने मरते हैं वो भी सब सुनता है हमारा देश में भी वैसा ही है लेकिन फ़र्क इतना है हमारा देश में मुसलमान हिंदू ऐसा नहीं बोलते क्यों हमारा देश में हुकूमत है जो सियासत लोग है वो सबसे बड़ा हरामी है इसीलिए हमारे लोग को इतना एक हफ्ते के अंदर इतने लोगों को मार दिया गया मालूम है इसीलिए हम तुम लोगों को बताना चाहता है हमारा देश में बहुत प्रॉब्लम है ऊपर से ये बीमारी कोविड-19 भी है उसके ऊपर से ये हमारा राजा इतने लोगों को मार चुका है क्या बताओ
हमारे जो लोग डियास्पोरा होते हैं का हर जगह में अपने आवाज़ में जो जिस भाषा में बात कर सकते हैं, या अरबी है या अंग्रेज़ है या फ़रंसा है, ऐसे बता चुका है। मैं तुम लोगों का बादशाह भी हिंदी बादशाह हम सीख गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हम भी तुम लोगों को यही बादशाह से तुम लोगों का हमारा प्रॉब्लम बता रहा है। यही है मेरा जो तुम लोगों को बताने के लिए आज आया। बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे को सुनने के लिए भी। जो सुनेगा भी, मैं न मुसलमान बोल के आया, न हिंदू को बताने आया, न मुसलमान को बताने आया, ये सिर्फ इंसान को बताने आया। जो इंसान है ये वीडियो लास्ट तक देखेगा, ये चैनल भी शेयर भी करेगा, लाइक भी करेगा। इसीलिए हमारा आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डाम्स खैन्या खनुमा तुर्ती गारी jiraadha. akkasuma saahiban kiyyaa warreen addunyaarra jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti Oromootiyya sababallaa hunda keessanuu bakka jirtanii rabbiin isinitti haa toluun isiniin jaa. Rabbiin ija isaatiin isin haa laaluu. Bakka jirtan hunda keessanittuu dhiiraa fi dhalaa, xiqqaa fi guddaa bakka jirtanitti isinitti haa toluun isiniin jaa. Akkasuma waan dandeessan afaan dandeessaniin warreen biyya Soomaalee keessa jirtan, warreen biyya Arabaa jirtan, warreen biyya Faranjiitii fi Awurooppaa kana hunda keessa jirtan akka afaan beeytaniin saba keessan cinaa dhaabbattaniin isiniin jaa. Abdiin qaba akka cinaa dhaabbattan waan dandeessan hundaanuu cinaa dhaabbadhaa. Saba keessan saba bal'aa, nuti namaa ol yoo taane malee namaa gadii miti. Rabbiilleen nun goone ilmuma namaatu tana roorroo dila kana nurratti oofu jira durirraa kaasee hanga ammaa. Nuti nama hin barbaanne, haqa namaa hin saamne. Oromoon wannin irratti nu fixaa jiranis lafuma teenya. Alagaan gaafa dhuftu hin jiree fi miila qullaa harree irra baateetitti biyya teenya seente. Nuti ammoo biyya namaa ittiin dheeyne. Saniifuu biyya teessan irratti cal jettaniin taa'inaa.